Terlebih dahulu, saya wakil dari kumpulan kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi terima kami untuk temu bual doktor, walaupun kami tahu kekangan masa dan juga doktor pun sangat sibuk ya dalam minggu 13, 14 yang akan datang. Jadi untuk pengetahuan doktor, kami akan rakam sesi temu bual ini. Adakah doktor setuju? Okay, saya setuju. Cuma ada certain tu saya spontan kot because I know you saya tak sempat nak apa semua kan, tapi tak apa, saya tolong semua dan mungkin lah, insyaAllah. Dan jadi kami merupakan dari pelajar dari kursus Insan Guru Profesional. Jadi tujuan wawancara ini adalah dijalankan adalah untuk mendapatkan pandangan serta pengalaman doktor sebagai seorang insan guru profesional, khususnya berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seorang guru serta pengalaman dalam bidang perguruan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin serahkan masa ini kepada doktor. Bolehkah doktor kongsikan sedikit tentang latar belakang doktor, seperti latar belakang pendidikan doktor sebelum ni, pengalaman doktor mengajar, dan sebelum ni adakah sebelum doktor menjadi pensyarah, adakah doktor sempat mengajar di sekolah ataupun dan perjalanan kerjaya sebagai seorang guru. Silakan doktor. Okay, terima kasih juga Ju dan semua ahli kumpulan, all of you. Okay, yang saya boleh kongsikan, okay lah, daripada degree diploma. Okay, never mind, I try to start a bit from my, kalau saya start pada awal sedikit tu lah. Kalau latar belakang saya, dari segi yang awal dulu, pendidikan, kalau from sekolah menengah tu, saya dari SMK St. Mary Sarawak, Kuching, Sarawak. There was also, a long story. Tahun kemudian tu 2021, just in the middle of COVID, saya menyambung pelajaran saya dalam PhD. Saya fly ke Royal College of Music London, UK, dan di situlah saya buat PhD. Dan sehingga saya masa saya habiskan PhD tu, saya dah balik UPSI semula dah, kena bertugas. Tapi fasa akhir thesis dengan nak Viva semua tu lah, Viva secara online, iaitu kita defend thesis kita, kita present semua kan, present kajian kita, kita defend semua tu untuk peringkat akhir PhD. Di situ masa saya dah balik mengajar dekat UPSI dah. Dan last year saya baru habis secara online PhD, sudah tamat sepenuhnya PhD. So ada Pak Doktor, dia bidangnya dua lah, music education dan juga music psychology. Bidang utama saya spesifikasi music performance pedagogy. So setakat itulah perjalanan latar pendidikan saya dan pengalaman mengajar terdahulu, private teaching dan lecturer UPSI. Dan nanti insyaAllah bulan 7 saya fly sekejap untuk konvo PhD saya. Itulah susu galuh setakat inilah. Terima kasih. Terima kasih doktor untuk perkongsian sedikit tentang latar belakang kerjaya doktor, dan kami ucapkan tahniah in advance kepada doktor. Dan selepas tu saya ingin serahkan soalan kedua kepada Diana. Hai doktor. Hai Diana. Okey, untuk soalan dua, apakah perkara yang tidak sepatutnya ada dalam diri seorang guru? Okey, yang tidak sepatutnya adalah. Okey, by the way, saya dapat nampak rakyat dia. I mean, do you all want me to speak in English or BM, or is it okay? It's okay, Mr. Cole. It's okay. Alright, you can understand because I was mostly talking in Malay language. But you can try to ask your friends, yeah? Right? I will mix the language. Okay, no problem. Okay, thank you Mizan and everyone also, yeah? Okay, so kalau dari segi ciri yang tak sepatutnya ada, saya dui bahasakan lah. Ciri yang tak sepatutnya ada tu, bila guru tu dia mengajar dengan tiada minat. Macam tu. Okay, banyaklah sebenarnya ciri. Tapi kalau saya nak simpulkan dua tu, dia actually tak ada minat. Iaitu, when I just translate in English, if the teacher does not teach with passion, that is not supposed to be the character that a teacher must have. So, that is not supposed to be a character of a teacher. If teaching without passion. Yeah, so maksudnya mengajar tanpa minat, tak ada soul. Itu yang paling penting bagi saya, tidak patut ada lah pada guru. Okay, so memang a teacher really needs to have the passion of teaching. That's one thing. But another thing is, macam if a teacher scolds students, just teaching without understanding the situations of students, like no empathy, no sense of how the students progress. Okay, kalau dalam BM ni juga, kalau guru tu dia ajar saja macam main hentam je, dia tidak mempedulikan macam mana prestasi pelajar-pelajar berbeza dan kemajuan berbeza macam tu, dipukul rata atau dia ajar macam tu saja pun tidak patut ada lah. Ciri-ciri kepribadian dia tak boleh pukul rata macam tu lah. A teacher shouldn't just do a one fits for all teaching. It has to be very subjective and very holistic. Have to see many levels of the students' punya progress and improvement like that. Yeah. So have a teacher shouldn't have no soul in teaching, and then a teacher should have like bigger empathy. Have to teach according to various levels of students. So he or she shouldn't have the lack of empathy and lack of the sense of awareness. Okay, kesedaran pada tahap student, tahap pelajar. Macam itulah. Bagi saya itu yang tak patut ada. Itu examples ataupun contoh yang saya boleh bagi. apakah harapan cikgu terhadap kepribadian dan kualiti guru pada masa akan datang? Masa akan datang. Okay, terima kasih Diana. Okay, thank you tu kepribadiannya. So in terms of character lah. Okay, so kalau kepribadian, seorang guru tu
Walaupun pada masa sekarang dengan penuh arus teknologi, dia sentiasa kena jadi guru yang bersabar dengan ada minat, dengan usaha tinggi juga untuk belajar. Kesabaran dan penting dia still penting, masih sangat penting untuk diteruskan juga dalam generasi masa kini. Yeah? So if I were to speak a bit in English, that nowadays the teacher also really needs to have the patience, kan, kesabaran, patience, and then passion also, minat, and the hard work, and how to say, the efforts and hard work ataupun kesungguhan, kerja keras tu semua dalam mengajar. Ciri-ciri itu memang perlu ada. So a teacher nowadays cannot be lazy as well in terms of the characteristic. Yeah, have to always keep being passionate and then passionate also. Two things, the two P's. Ada minat, ada kesabaran. So there's patience in that and passionate on that. And satu lagi tambahan semestinya, sebab dalam masa kini memang seseorang guru tu kena tambah juga ciri. Masa kini ni dengan pelbagai cara belajar students yang berbeza, dan punya mental health anxiety semua tu dah beza level-level. Dimasukkan juga dengan elemen-elemen kita ada AI, teknologi semua kan. Jadi ciri penting untuk guru masa kini, dia kena juga ada kreativiti dan inovasi lah, dan selaras ikut arus peredaran zaman. Okay, so jadi nowadays the teachers, they also have to be creative and they have to be technologically aware. They have to be aware of the AI and the nowadays development in technology, because they can actually try to implement that in the modern teaching nowadays. Okay. Seseorang guru tu kena ada ciri-ciri inovatif dan kreatif pada masa kini untuk aplikasikan pelbagai arus moden ni, teknologi moden nak masukkan juga dalam pembelajaran, selari dengan generasi masa kini, penerimaan mereka macam tu dalam mengajar. So these are all the important characteristics of a teacher nowadays. Okay, thank you, Diana. To give us as future professional teachers. Future professional teachers. Okay, thank you, Ryan, and also to everyone. Okay, so for future professional teachers, it is a bit similar also to the characteristics that they need to have. But of course, if I summarize it a bit also, now the future professional teachers, they really have to have the good pedagogical skills, one thing, and then really passionate in their teaching. They really have to teach from their souls. I know it's a bit repetitive, but that is important. Future teachers, they still need to have the deep interest inside their hearts. So they need to really project it out. They teach from the soul. This actually will reach the students. If you don't teach with the soul, from the soul, so the students will not really feel how you teach, and feel the knowledge that you want to give them. So the soul is actually very important, the teaching soul. Future teachers, for being professional, they need to have that also. Okay? So of course, they have to have skills and the teaching soul. That means they are passionate in teaching, very important. And of course, they need to have the high hard work and the the hard work or the efforts. Yeah. Future professional teachers, they really have to have really high efforts as well. And they have to explore many ways to make their lessons interesting and really reach out to the students. So they have to be explorative and have to be really putting more efforts. This is because nowadays there are many things that maybe distract the students or teach the students in something new. So the teachers need to keep up with the modern trends and try to also reach to their students by using all these modern developments and such. Okay, and of course, last but not least, I think also from my point just now, because it's really still very important. So a teacher has to be really technologically aware also, at least. Maybe not an expert in using the AI much, but at least they know something about it. They can learn from any courses or workshops. They need to have something, creative and such, for them to be future professional teachers who are also relevant to the education state nowadays. Okay, right? So that's my answer.